সেই জেগাখিনি মই নিজে গৈ চাই আহিম, চাই ব্যৱস্থা ল'ম। ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। উত্তৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনত মজিয়াত ৰখা হৈছে। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া। প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আক্ষৰিকভাৱে আংশিকভাৱে সন্তুষ্ট, বাকী মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিছোঁ উত্তৰত। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ ৰিপ্লাই আছিল প্ৰিপাৰেশ্যন অফ এনুৱেল প্লান এণ্ড এনুৱেল বাজেট অফ অল 35 ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ আণ্ডাৰ প্ৰচেছ। যদি আৰু এটা মোৰ কুৱেশ্যন আছিল ডিটেইলছ অফ কমপ্লেইনছ অফ অৰ্ডাৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 2015 চনৰ যিটো অৰ্ডাৰ আছিল তাৰ উত্তৰত কৈছিল যে কমপ্লায়েন্স হৈছে, কিন্তু ইয়াতে যদি মই ক'ব খোজোঁ যে ইয়াৰ কমপ্লায়েন্স হোৱা নাই। 2015 চনৰ যিটো অৰ্ডাৰ আছিল মিনাৰেল মিনিষ্ট্ৰী ভাৰত চৰকাৰৰ, সেই অৰ্ডাৰ কমপ্লায়েন্স নোহোৱাৰ প্ৰমাণটো স্বয়ং উত্তৰত আহিছে যে এনুৱেল প্লান এনুৱেল বাজেট বনি থকা হৈছে। গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা মই আজি হাউচত এছুৰেঞ্চ বিচাৰিছোঁ যে এই সদন চলি থকা দিনতে যিহেতু আপুনি উত্তৰ দিছে কমপ্লাই কৰিছে, ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশ পালন কৰা হৈছে বুলি আপুনি উত্তৰ দিছে, কিন্তু নেক্সট এটা উত্তৰ দিছে যে এনুৱেল প্লান আৰু বাজেট বনাই থকা হৈছে, অৰ্থাৎ কুৱেশ্যনটো কৰক। হয়, গতিকে এই হাউচ চলি থকা দিনতে এই যিটো এনুৱেল ৰিপৰ্ট আৰু বাজেট দাখিল কৰা হ'ব নে নাই? অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। নেক্সট আৰু নেক্সট আছে ছাৰ। না একেবাৰতে কৰিব না কি আপুনি? মানে আপুনি দুটা সাপ্লিমেণ্টাৰী পাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া যি প্ৰশ্ন কৰিছে, আমি DMFT ফাণ্ডৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু DMFT ফাণ্ড বহুত জিলাতে এনুৱেল একশ্যন প্লেন বনোৱাৰ কামটো চলি আছে। আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি একশ্যন প্লেনটো বনাই যাতে কামবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। আমি মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আমি দিছোঁ যে আমি এতিয়ালৈকে 2019-20 পৰা এতিয়ালৈকে 293.69 কোটি টকা আমাৰ সংগ্ৰহ হৈছে। তাৰ মাজতে 98 ক্ৰ'ৰ্ছৰ এতিয়ালৈ কাম স্কিম লোৱা হৈছে। আমি যোৱা জুলাই মাহত আমাৰ চৰকাৰে ৰুল এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে আৰু ৰুল এমেণ্ডমেণ্ট কৰি কামবিলাক যাতে আৰু স্পীড আপ আমি কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে প্ৰতিখন জিলাতে আমাৰ গভৰ্ণিং কাউন্সিল এটা জিলা আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত জিলা আয়ুক্তক চেয়াৰমেন কৰি এটা কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে গোটেই MLA MP আৰু আমাৰ যি গাইডলাইন আছে এই গাইডলাইন মতে তেওঁলোকে কৰিব। আৰু লগতে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই DMFT আগৰ পইচাটো কেনেকৈ ক'ত খৰচ হ'ব এনেকৈ স্পেচিফিক একো নাছিলে, কিন্তু আজিৰ দিনত এইটো এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে যাতে আমি যি কালেকশ্যন আমাৰ DMFT যি কালেকশ্যনটো হ'ব এই কালেকশ্যনৰ পৰা যি পইচা আমি পাম 70% পইচাটো আমি হাই প্ৰায়ৰিটি এৰিয়া যিটো আছে তাতে আমি খৰচ কৰিব পাৰোঁ। আৰু লগতে 15 কিলোমিটাৰ ডাইৰেক্টলি এফেক্টেড গাঁৱত আমি খৰচ কৰিম আৰু 25 কিলোমিটাৰ ইনডাইৰেক্ট এৰিয়াতে আমি খৰচ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া যি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, আমি খুব সোনকালে একশ্যন প্লেনবিলাক কৰি যাতে আমি কামবিলাক আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, প্ৰথম কথা হৈছে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্ভৱতঃ ৰুলৰ বাহিৰত গৈ দুটামান কথা কৈছে, যিটো 70% হাই প্ৰায়ৰিটি এৰিয়া। ৰুলত এইটো পাৰ্মিচিবল লিমিট হৈছে 60%। নাম্বাৰ 1, ডাইৰেক্টলি এফেক্টেড এৰিয়াৰ ডেফিনেশ্যন দিয়া হৈছে মাইনিং এৰিয়াৰ ৰেডিয়াছ 20 কিলোমিটাৰ, আপুনি য'ত 15 কিলোমিটাৰ উল্লেখ কৰিছে। মই সেইকাৰণে মই ক'ম যে কাইণ্ডলি ৰেফাৰ টু দ্য গাইডলাইনছ এণ্ড ৰুলছ গাইডলাইন। নেক্সট কথা হৈছে যে এনুৱেল প্লান এতিয়া বনাই আছে, অধ্যক্ষ মহোদয় মই জাষ্ট কৈ আছোঁ কৰা প্ৰায়ৰ ক্লোজাৰ অফ দ্য ফাইনেন্সিয়েল উইদিন 3 মাহৰ ভিতৰত ক্লোজাৰ ডেটৰ হেৰিৰ পৰা 3 মাহৰ আগতে আপোনাৰ এনুৱেল প্লান ৰেডি কৰা, বাজেট ৰেডি কৰা। সেই বাজেটখন আপোনাৰ গভৰ্ণিং কাউন্সিলে এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছতহে এক্সিকিউশ্যন কথা আহি যায়। আপুনি কৈছে 293 কোটি টকা ইতিমধ্যে ব্যয় কৰি আছে, 745টা স্কিম এপ্ৰুভ কৰিছে।
लागोन आरो बे पार्टखौ नोंथाङा जोंनो हगारनानै हो नोंथाङा बेखौ एनक्ल'ज खालामनाङा बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलना जागायदोंसो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलना जागायदोंसो आरो आन्दलन जाबावगोन बे खोथाखौ स्पष्ट बुंदों जोंनि अप'सा स्टेना क्लियार बेयाव 1% दारि कमा हेरफेर गैया खिन्थु खोथाया जाहैबाय जेराव जोंनि काउन्सिल जि मोनखानाय बर' आन्दलन बड'लेण्ड आन्दलननि अस्तित्वनि बिनिमयाव बड'फानि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलन एनडिपिनि आन्दलन एबसुनि आन्दलनजों जि मोनखानाय बे राजनितिक क्षमतायावबो जिहेतु एन्ट्रि मारिनो नागिरबाय एनक्ल'ज खालामनो नागिरबाय लास्ट रिजर्ट हिसाबै बेखौ रैखा होनाया जोंनि गुबै दायित्व बा माने अस्तित्वनि जि मोनसे जि प्रश्न फैबाय बे प्रश्नआव जोङो बेखौ गाबथाहैनानै बिथांखौ जों खावलायदों जे 6 शिड्युलनि सिद्धान्त डिसिसनखौ जों लागोन आरो जोंनो हगारनानै हो आरो बेखौ नोंथाङा बेयाव स्पेसियेलि जोंनो मोनसे कमिटमेन्ट होनांगौ जे 6 शिड्युलनि सिंनि आनडिभाइडेडआनो जा मायानो जा बेजों खोथा गैया बिनि थाखाय बर' आफादफोरा काउन्सिल सरकारा स्टेक हल्डारफ्रा रायलायनानै जोङो जोंनि बायदि डिसिसन लागोन आरो बे पार्टखौ नोंथाङा जोंनो हगारनानै हो नोंथाङा बेखौ एनक्ल'ज खालामनाङा बे खोथाखौ बिथांनो जोङो बुंनाय जादों आरो बे खोथाखौ बुंनायाव बिथाङा कमिटमेन्ट होदों एसुरेन्स होदों जे बिटिसि बिटिआर 6 शिड्युलखौ रैखा खालामनानै जोङो मा खालामनो हायो जोङो माने नायनोसै होननानै बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदों गासै खौरांगिरि बिथांमोनखौ आं गिबियावनो हामलायनाय बावदों आथिखालाव बर' माहारिनि बे मोनसे अलखद सम आरो बे अलखद समाव दुलाराय बर' माहारियानो खौसेयै गसंथानायनि बा स्टेन्ड खालामनायनि मोनसे राइट टाइम होननानै आं बुंनो सानो गाहायै जोंनि गेजेराव जिखि फारागथि थालाया मानो जों जेरावखि थाया मानो बिटिआरनि 6 शिड्युलानो जा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलानो जा कार्बि आंलंआनो जा आसाम नाङै आरो भारत नाङै बर'आ जेरावखि थाया मानो ट्राइबेल हिसाबै दिनैनि बे मोनसे अलखदनि समाव जोङो बयबो अपिनियन आरो बयबो गावबा गावनि माने लेभेलाव आफाद हिसाबै गौथुम हिसाबै हानजा हिसाबै जोङो बयबो स्टेन्ड लालायनांगौ खारन गोलाव समनि जि मोनसे दाबि दङमोन मोनद' हारिखौ शिड्युलिं खालामनाय बा शिड्युल ट्राइब एसटि खालामनायनि बे दाबिखौ फैयै फैयै आसाम सरकारा मोनसे अथेन्टिक आरो क्रेडिबल बिथांमोना दिनै आसाम बिधान सभानि गेजेरजों भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि दैथायहरनायनि थाखाय ग्रुप अफ मिनिस्टारा दिनै आसाम बिधान सभायाव बे मोनद' हारिनि शिड्युलिंनि जि रिकमेन्डेसन बे रिकमेन्डेसनाव जिखि थाया मानो जायखिजाया बे रिकमेन्डेसनखौ आसाम बिधान सभायाव दिनै प्लेस खालामगोन आरो बेखौ भारत सरकारनो रिकमेन्डेसन हिसाबै कार्यकरि खालामनांगौनि थाखाय एक्सपेडाइट खालामनांगौनि थाखाय दैथायहरनायनि थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'अर्डिनेसन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम गासै 26टा जनगोष्ठीय जनजातीय आफादफोरा मोन 14टा जि ट्राइबेलनि कमिउनिटिसफोर दङ बिनि जि आफादफोरा खौसेयै जथायै लोगो नांनानै जोङो गोलाव समनिफ्रायनो जोङो बिनि मोनद' हारिखौ जायफोरा पपुलास जायफोरा गासैबो बिथिंजों जौगासारनाय बे हारिनो एसटि होनायनि बेलायाव जोङो गोख्रोङै जोङो हेंथा होबोदों जों अपोज खालामबोदों होमब्लाबो थांनाय समाव कंग्रेस सरकारनि समाव इउपिएनि समाव उइदाउट एफेक्टिं द एक्जिस्टिं ट्राइबेल्स अफ आसाम बे मोनसे सेन्टेन्सखौ सोनानै बिथांमोना मोनसे रेजलिउसन ड्र खालामदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै 2018 आरो 2019 बे समाव जों नुबाय जे आसामाव ग्रुप अफ मिनिस्टार बानायनाय जादों 2019आव नैबे जुदि कागजखौ नायोब्ला जे भारत सरकारनि नेशनेल कमिशन फर शेड्युल्ड ट्राइब्स 2019 नि 7/1/2019 बिथांमोना 110 मोनसे नेशनेल कमिशन फर शेड्युल्ड ट्राइबनि मोनसे मिटिंनि रेजलिउसनाव मोनद' हारिया जायखौ जों बयबो बुङो बयबो मिथियो जे बिथांमोना क्राइटेरिया गैया बिथांमोना लुकुर कमिटिनि जि मोनबा क्राइटेरिया बेखौ मिट खालामा
जे जनजाति जानो थाखाय ट्राइबेल जानो थाखाय जि मोनसे क्राइटेरिया नांगौ बेखौ मिट खालामा थेवबो राजनैतिक सार्थआव बै समाव आसामाव जिहेतु CAA सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट कानि मुभमेन्ट जादोंमोन बे राजनैतिक सार्थखौ ओभारकाम खालामनो थाखाय आरो बे सोमावसारनायखौ माने डेमेज खालामनो थाखाय मोनद' हारिनो ST होनांगौनि थाखाय बै समाव जदिव बिनि चेयारपार्सना नन्द कुमार साहायमोन नन्द कुमार साय नाथाय चेयारपार्सननि एबसेन्सआव राजनैतिक कारनाव बिथांमोना हरिकृष्ण दामर मेम्बार आरो माया सिन्ताम इबनाथ मेम्बार आरो भाइस चेयारमेन अनुसाया विकी बिथांमोननि साथाम कमिटिनि मेम्बारनि माने सिगनेचाराव बिथांमोना बे लुकुर कमिटिनि क्राइटेरिया गैयैयावबो बिथांमोना क्राइटेरिया दङ क्राइटेरिया मिट खालायो होननानै रिकमेन्डेसन खालामनानै RGI आरो RGI निफ्राय 2019आव राज्य सभायाव मोनद' हारिखौ ST खालामनायनि थाखाय टेबोला बिलनि टेबोला बेयाव प्लेस जानानै दङ बे दिनैबो थैयाखै राज्य सभायाव जाय बिला फैयो सरकारा जोब्बाबो राज्य सभाया थैया खारन बे मोनसे कन्टिनिउस प्रसेस लकसभाया जोब्बा मोनसे टार्माव बिनि रिजलिउसना माने ड्रप जायो किन्तु राज्य सभायाव बे ड्रप जाया दिनै जों नुबाय जे खोब दुखुयै आङो बुंदों थांनाय सप्ता खनसे बे जे थासारि बे थासारिखौ लानानै उन्दुनायनि बा जानायनि कुनु बेबायदि परिबेस गैया जेब्लानो सिरि मोनो जेब्लानो माने नोङो बे खोथाखौ माने मोखाङाव फैयो मोनसे गिखांनाय जे जोंनि अस्तित्वनि बाथ्राया मा जागोन जोंनि थामोनथानि रैखाथिनि बाथ्राया मा जागोन जे 1987आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन नेतृत्व होदोंमोन आरो बे स्टेटहुडनि डिमान्डनि आधारावनो दिनै 93आव BSc एकर्ड जादोंमोन 1996आव एबसुनि मुभमेन्ट जाफिनदों BLTनि आर्म्स स्ट्रागल जादों आरो 2003आव एकर्ड जादों बयबो रायजो राजानि एबसुनि समर्थनाव BLTआ साइन खालामदों आरो 6 शेड्युलनि मोनसे आधार भारत संबिधाननि 6 शेड्युलनि मोनसे एरेन्जमेन्टखौ जों मोननो हादों जे बर'फोरा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दङब्लाबो माने मोनसे बेंखनथायाव जोङो कनसेन्ट्रेट खालामनानै जोंनि बिटिखौ मजबुत खालामनानै आद्रा थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरनि अस्तित्वनि रैखाथिनि थाखाय हाबा मावनांगौ बेखायनो 6 शेड्युल BTCआ क्रिएसन जादोंमोन आरो बे क्रिएसन जानायनि उनाव आरोबाव NDB जिहेतु आर्म स्ट्रागल खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामनानै बे 6 शेड्युलखौ स्ट्रेंथेन खालामबावनो हायो नामा आरो आल्टिमेटलि आलादा रायजोखौ जोङो लाबोनो हायो नामा बिनि सोमावसारनाया जाबावदों जानायनि उनाव 2020 सनाव 6 शेड्युलखौ मर अट'नमि मर स्ट्रेंथेन आरो मर फाइनान्सियेल अट'नमि मोननायनि अधिकारनि बाथ्राखौ लानानैनो बेयाव सुक्ति खालामनाय जादों दा मोनथाम सुक्तियाव जोंनि अस्तित्व जोंनि बे मोनथाम सुक्ति जाजासिम प्राय 5000नि बारा जोंनि माने जोंनि फंबाय बिनानाव आदा बाजै जोंनि आइ आफा जोंनि जायफोर बिग्रायारिस रिभलिउसनारिस बिथांमोना दिनै शहीद जालांबाय आरो शहीद जानायनि बिनिमयाव दिनै जोङो आलादा रायजोनि लामा हान्थिनानैनो दिनै जोङो मोनथाम एकर्ड मोनबाय मोनथाम एकर्डनि मोनसे बिथा हिसाबै जोङो BTR 6 शेड्युल BTC 6 शेड्युल काउन्सिल बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो आद्रा थानाय कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्युखौ रिजल्भ खालामनांगौ दङ बेबायदि मोनसे थासारियाव आन्दोलन जोबनानै दिनै बर' हारिया गावखौ दानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बर' हारिया गावनि अस्तित्व रैखा खालामनानै जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि हा हु गासैखौ रक्षणाबेक्षण होनानै लामा हान्थिलांनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ दिनै आन्दोलननि 40-45ता बोसोराव जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि आदा बाजै जोंनि बिब' बिनानाव बिथांमोना मोजाङै लेखा फरायनो मोनदिया मोजाङै साख्रि बाख्रियाव इन्टारभिउ होनो मोनदिया गोबां कारनाव बिथांमोना बन्चित जाबाय आरो जोंनि हारिया टटेलि स्मेश आरो डेमेज जादोंमोन जातिनि अस्तित्व रैखानि बे आन्दोलनाव लामा हान्थिनानै किन्तु जातिया बे आन्दोलनजों जोङो जोंनि अधिकारखौ जों मोननोबो हादों आरो बे जोंनि मोनसे साक्सेस आरो बे मोनसे देरहासारनाय दा 1950 जि द कन्स्टिटिउसन शेड्युल ट्राइब्स अर्डार 1950 दङ बेयाव आसामाव 9टा कमिउनिटिनो ST नि माने होनाय जादोंमोन बा ST बिथांमोनखौ बे
जि स्टेटासखौ बिथांमोननो अधिकारखौ होनाय जादोंमोन नाथाय 2003 सनाव दा कनस्टिटिउसन शेड्युल ट्राइब अर्डार 2003 आव फिन आरोबाव मोनबा कमिउनिटिनो एसटी माने होनाय जादों आरो बे गासै जे 14टा कमिउनिटि आथिखालाव दंखायो बिथांमोननि जिखिनि कैरेक्टारिस्टिक्स बिथांमोननि जे माने ट्रेडिशन्स कास्टम्स बिथांमोननि हारिनि जिखिनि कालचार्स गासैखौबो भित्तिजों नायोब्ला बे कमिउनिटि हिसाबै बिथांमोना बिराद लार्जार नङा जों जा एक्जिस्टिं जिखिनि 14टा ट्राइब्स दङ आरो बिथांमोननि बा जोंनि जिखिनि गेजेराव मोनसे माने कोरिलेशन कोहेसिवनेस आन्डारस्टेन्डिंआ दिनै क्लियार जे जोङो एसटी हिसाबै जोङो गावखौनो सार्भाइभ खालामनांगौ किन्तु दिनै जायफोरा पपुलेशन नाम्बाराव लार्जार जायफोरा एडभान्स आरो 2 कोटि मानसिखौ दिनै मोनसे पपुलेशन पेटार्नाव लाबोनानै गोदानै एसटी थिसननो नागिरनायनि जि मोनसे थासारि बे थासारिया थारैनो जोंनि गोलाव समनि जि सोमावसारनाय जोंनि गोलाव समनि जि माने अस्तित्वनि जि संग्राममोन 5000नि बारा जोंनियाव शहीद जालांबाय दिनै बेबायदि थासारियाव जोंनि अस्तित्वनि मोनसे क्राइसिस दिनै जोङो माने फैनायखौ नुनो मोनदों आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै बरमायाव जोङो गोथौयै गुवारै बर'नि माहारियारि गौथुम आफादफोर धोरोमारि गौथुम गासैखौबो जों लानानै दिनै सावरायनो थाखाय जों थांखि लादों कारना जाबाय जे मोनद' हारिखौ एसटी होनायनि जि मोनसे रिकमेन्डेसन जि मोनसे बिगिनिं स्टेप आरो जि मोनसे एसेम्ब्लियाव बियो टेबोल जागोन आरो बे मोनसे अन रेकर्ड एसेम्ब्लिनि मोनसे रिकमेन्डेसन जागोन आरो बे रिकमेन्डेसननि आधारावनो भारत सरकारा मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स जा एनसिएसटि जा आरजिआइ जा अलरेडि राज्य सभायाव बिला टेबोल जानानै दङ जिकुनु मुहुर्तआवनो बे रिजलिउसना फैयोब्ला बेखौ लांनायनि थाखाय दिनै भारत सरकारा सिद्धान्त लानो हायो गोबाङानो बुंनो हानाय जे जोंहा जेबो गिनो गोनां गैया जोंहा जेबो साननो गोनां गैया बे खोथाफोरखौ दिनै गोबाङानो बुंनो हानाय राजनीतिक कारनाव किन्तु दिनै राजखान्थि खालामनायनि सम नङा आरो दिनैनि अलरेडि राज्य सभायाव बिला टेबोल जानानै दङ जिकुनु मुहुर्तआवनो बे रिजलिउसना फैयोब्ला बेखौ लांनायनि थाखाय दिनै भारत सरकारा सिद्धान्त लानो हायो गोबाङानो बुंनो हानाय जे जोंहा जेबो गिनो गोनां गैया जोंहा जेबो साननो गोनां गैया बे खोथाफोरखौ दिनै गोबाङानो बुंनो हानाय राजनीतिक कारनाव किन्तु दिनै राजखान्थि खालामनायनि सम नङा आरो दिनैनि समा जों खौसे गसंथानायनि सम दा बेखायनो आङो माने दिनैनि बे सानाव दिनै जोङो दा नभेम्बरनि 10 तारिखआव सनापुराव 1 लाख सिसिटुवानि गेदारिंनि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों वार्निं होदों जे कुनु कारनाव एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि खहा जानाय बिनिमय कुनु कारनाव जोङो बेखौ माने सह्य खालामनाय नङा आरो बेखौ जों मानिनानै लानाय नङा मानिनाय नङा बे खोथाखौ जोङो दाबिनानै जों अपोज खालामदों आरो थांनाय 27 तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर'नि माहारियारि आफाद ट्राइबेल आफादफोरखौ लानानै जोङो प्रतिबाद खालामदों प्रटेस्ट खालामदों आन्दलनखौ जों खेबनैल' खालामदों किन्तु बिथांमोना हाजार हाजार आन्दलन खालामबाय जायफोरा एसटी बिग्रा बेखायनो आङो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलना जागायदोंसो आरो आन्दलन जाबावगोन बे खोथाखौ स्पष्ट बुंदों दा बेखायनो दिनै जि रिकमेन्डेसना फैगोन आरो दाखालि बावै 26 तारिखआव जि रिकमेन्डेसनखौ आसाम केबिनेटआव लाबोबाय बे केबिनेटआव जोङो जि खोथाफोरखौ मिथिबाय जे मोनथाम कमिउनिटिनो माने आहम आरो सुथिया टि ट्राइब आदिबासिनो जोंनि माने जिखिनि तथ्य मतेबा बा मेडियानि तथ्य मतेबा बिथांमोनखौ एसटी शेड्युल ट्राइब भेलि माने नाम होनानै शेड्युलिं खालामनायनि थाखाय रिकमेन्डेसन बेयाव हरदों आरो मरान मटक आनडिभाइडेड गवालपारानि कच राजबंशी बिथांमोनखौ एसटी प्लेन खालामनायनि थाखाय रिकमेन्डेसन बेयाव लिरनाय दङ बा बे प्रस्ताबा बेबायदि जादों होननानै जोङो मिथिदों आरो बे खोथाखौ मिथिनानै जोङो गोबां लेभेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिसिटुवाया जोङो नक खालामदों जोङो बयखौबो आपिल खालामदों बयखौबो रिकुवेस्ट खालामदों ट्राइबेल एमएलएस मन्त्रि आरो स्पिकार डेपुटि स्पिकार बिथांमोनखौबो जोङो बेलेग बेलेग एंगेलनि लेभेलजों खावलायदों आरो बे बेलायाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांजोंबो रायलायदों बारग' बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजोंबो रायलायनाय जादों आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि मेटारखौ लानानै जेला आङो रबिराम नार्जारि आथिखालनि एमएलए आरो एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि दानि बिटिसिनि इएम बिथांजों जेला रायलायो
बिथांजों रायलायनायावबो नैबे एसटि मेटारखौ रायलायनाय जादों लोगोसेनो विधान सभानि स्पिकार बिथां बिश्वजित दैमारी बिथांजोंबो रायलायनाय जादों जे जोङो बबेबा नङा बबेबा एंगोलाव जिखि प्लेटफर्माव जिखि केम्पआव थाया मानो जातीय स्वार्थखौ जोङो प्राधान्य होनानै प्रायरिटि होनानै नैबे रिकमेन्डेसनाव जाहाथे बर'नि आरो एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि कुनु जाहाथे क्षति जाया राजनैतिक भाबै जोंनि एसेम्ब्लि जोंनि पार्लियामेन्ट सिटआव जाहाथे जोंहा माने राजनैतिक अधिकारा जाहाथे खर्ब जाया आरो जोंनि बिटिसि जिखिनि शिक्षिदलनि 30टा MCLA समष्टि आरो जिखिनि जोंहा VCDC दङ आसामाव जेराव पन्चायत दङ अट'नमास काउन्सिल दङ शिक्षिदल काउन्सिल दङ माने एडुकेशनेल इन्स्टिटिउसनाव माने जि एडमिशननि बेलायाव रिक्रुटमेन्टनि बेलायाव जि बेलायावनो जाया मानो जाहाथे जोंनि दा जिखिनि ट्राइबेल फरायसा फरायसुलिफोर जोंनि फंबाय बिनानावमोन जिहेतु जों 40टा बोसोर आन्दोलनाव थाबाय दासो फरायनो सम मोन्दों फरायनायनि धाराया दासो जागायहांदों बे समावनो जुदि जोंनियाव आरो 2 कोटि मानसिखौ जाबसिनोब्ला जों बोरै सारभाइभ जागोन बे खोथाखौ लानानै जों सावरायदों आरो सावरायनायाव बिथांमोनाबो बेखौ स्टेन्ड खालामनांगौ होननानै जोंजों जिखिनि रायलायनाय समाव खोथाखौ बुंदों किन्तु नाथाय बयहाबो राजखान्थियारि कम्पालसन बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव दङ आरो जाय कारनाव दिनै आसाम सरकारा बे बिल बे रिकमेन्डेसनखौ लाबोनो नागिरदों बेबो राजखान्थियारि मेटार आरो बेखायनो राजखान्थियारि मेटारब्लाबो बे ओरैनो धेमालि गेलेजानाय मेटार नङा दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लास्ट आवाराव CC2नि लेभेलाव आदित्य खाख्लारि सुकुमार बसुमतारी आरो जोंनि CC2नि जि मेम्बार्स अर्गानाइजेसननि गेजेराव जोङो स्टेन्डखौ क्लियार खालामदों जिकुनु बिनिमयाव जों बेखौ अपोज खालामनांगौ हमथानांगौ जोंहा बिथांमोनजों गाज्रि मोननांगौ गैया बे दाबिग्रा हारिफोरजों ससियेलि कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया बिथांमोनाबो जोंखौ गाज्रि मोननो गोनां गैया कारन 10% जायगायाव 2 कोटिया फैयोब्ला थाखानाय 45 लाख जों 2.5 कोटि मानसिया जुदि बेयाव जायगा लायोब्ला 49.5 जि दिनैनि माने अनारेबल सुप्रिम कोर्टनि जि रिजार्भेशननि जि कोटा दङ आरो 50.5 जि माने आनरिजार्भ बा जेनेरेलनि थाखाय जि दङ जोङो बेयाव गासैबो जोङो बन्सित जानो थांगासिनो आरो बे खोथाखौ मिथिनानै माने आसाम सरकारखौ जोङो गुबुन गुबुन लेभेलजों जोङो नारसिनदों नाथाय आसाम सरकारा बेबायदि रिकमेन्डेसन लाबोनो थाखाय बिथांमोना गासैबो बिथिंजों ब्लुप्रिन्ट खालामनानै खामानि मावगासिनो दङमोन आरो जोबथारनायाव लास्ट मोनसे जोंनि रिजर्ट हिसाबै जोबथारनाय मोनसे वेपन हिसाबै अस्त्र हिसाबै 26 तारिखआव जेला बेखौ केबिनेटआव लाबोनायनि सिगां गिबि मन्थ्रिनो 6 तारिख जुलाइ 2025 आव सोलोंथाइनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि लानानै जोङो लक सेवा भवन आसामनि जनता भवनाव जों रायलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDP बारग' NDP बिनि उनाव बिसायख'थि फैदों गिबि मन्थ्रिया जोंजों जेबो जगाजग खालायाखै अथ'स जोङो एकर्डनि थाखाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन आदार एडुकेसनेल मेटारनि थाखाय बिथांनो जों लाइजाम हरदों किन्तु बे मास मोनबायाव बिथाङा जोंखौ बेबायदि स्पेस बा बेबायदि रायलायनायनि थाखाय बिसायख'थि थानायनि थाखाय बिथाङा स्कप होआखै किन्तु दाख्लैबावै जों उपाय गैयैयाव जिहेतु आसाम सरकारा बेखौ जोंखौ नारसिननायनि माने परिकल्पनायाव थांबाय लास्ट रिजर्ट हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांनि मेसेज हरनाय जादों आरो जेला मेसेज हरो जोबोद गोब्राब आरो जोबोद स्ट्रं जेला मेसेज हरो बिथाङा बे मेसेजखौ मोननानै जों टेलिफनिक जगाजग खालामदों आरो टेलिफनिक जगाजग खालामनायाव बिथांजों फुंबिलियावनो आर्गुमेन्ट जादों आरो बे आर्गुमेन्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्ट्रंलि बुंनाय जादों जे कुनु कारनाव जोङो मोनद' हारिया ST जानायखौ जों लुबैया जों स्ट्रंलि अपोज खालामो बिथांमोना जोंखौ गाज्रि मोननायनि खोथा गैया नोंथाङा बबे फर्मुलाजों बबे परिकल्पनाजों बिथांमोननो मा अधिकार होयो OBC आव रिजार्भेसन होथों बे ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट होथों जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु बिथाङा बुंदों जे बे खोथाखौ गोलाव समनिफ्रायनो रायलायबाय थानाय जादोंमोन दिनै जोङो बेखौ लाबोनो बाध्य आरो बे खोथाखौ बुंदों जे नोंथांमोननिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा बेखौ अपोज खालामा गोबां माखासे जायफोर दा सरकाराव दङ बे सरकाराव थानाय मानसिफोराथ' बिथांमोननो होनांगौ होननानैसो बुंदों होननानै बिथाङा जोंखौ बुंहरदों जे नोंथांमोना मानो आपत्ति खालामदों एबसुआ मा आपत्ति दङ एबसुआ मानो कारन नोंथांमोननि सरकाराव थानायानो बेखौ मदद होदों बा होनो थाखाय आपत्ति गैया होननानै बुंदों आरो बे खोथाखौ लानानै जोङो स्ट्रंलि अपोज खालामदों दा बाथ्राया जाहैबाय जे मरान मटम आनडिभाइडेड गवालपारा होनना बुङोब्ला
मरान मटका सानजा आसामाव आनडिभाइडेड गवालपारा होनना बुङोब्ला क'क्राझार चिराङा बेयाव गोलैयो आरो दिनै क'क्राझार चिराङा आनडिभाइडेड गवालपारायाव एसटि प्लेनाव जुदि बियो दाजाब जायोब्ला जि रिकमेन्डेसन दङमोन बे दाजाब जायोब्ला अट'मेटिकेलि जोंनि राजनैतिक जोंनि जि आन्दलननि बिनिमयाव 5,000 शहीदनि बिनिमयाव जि मोननाय जि सिक्स शिड्युल आरो जोंनि जि आल्टिमेट सिमां बिनि जि मोनसे अस्तित्वआ मा जागोन बे खोथाखौ लानानै बिथांजों स्ट्रंलि आर्गुमेन्ट खालामनायनि उनाव जोबनायाव बिथाङा जोंनो मोनसे एसुरेन्स मोनसे कमिटमेन्ट होदों जोंथ' लार्जार सेक्सनाव बेखौ बादा होयो जोङो दिनैबो बादा होयो उनावबो बादा होगोन जोंनि अप'सआ स्टेन्डआ क्लियार बेयाव 1% दारि कमा हेरफेर गैया खिन्थु खोथाया जाहैबाय जेराव जोंनि काउन्सिल जि मोनखानाय बर' आन्दलन बड'लेण्ड आन्दलननि अस्तित्वनि बिनिमयाव बड'फानि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलन एनडिपिनि आन्दलन एबसुनि आन्दलनजों जि मोनखानाय बे राजनैतिक क्षमतायावबो जिहेतु एन्ट्रि मारिनो नागिरबाय एनक्रस खालामनो नागिरबाय लास्ट रिजर्ट हिसाबै बेखौ रैखा होनाया जोंनि गुबै दायित्व बा माने अस्तित्वनि जि मोनसे जि प्रश्न फैबाय बे प्रश्नआव जोङो बेखौ गाबथाहैनानै बिथांखौ जों खावलायदों जे सिक्स शिड्युलनि सिद्धान्त डिसिसनखौ जों लागोन आरो जोंनो हगारनानै हो आरो बेखौ नोंथाङा बेयाव स्पेसियेलि जोंनो मोनसे कमिटमेन्ट होनांगौ जे सिक्स शिड्युलनि सिंनि आनडिभाइडेडआनो जा मायानो जा बेजों खोथा गैया बिनि थाखाय बर' आफादफोरा काउन्सिल सरकारा स्टेक हल्डारफ्रा रायलायनानै जोङो जोंनि बायदि डिसिसन लागोन आरो बे पार्टखौ नोंथाङा जोंनो हगारनानै हो नोंथाङा बेखौ एनक्ल'ज खालामनाङा बे खोथाखौ बिथांनो जोङो बुंनाय जादों आरो बे खोथाखौ बुंनायाव बिथाङा कमिटमेन्ट होदों एसुरेन्स होदों जे बिटिसि बिटिआर सिक्स शिड्युलखौ रैखा खालामनानै जोङो मा खालामनो हायो जोङो माने नायनोसै होननानै बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदों दा जोङो दिनै नुगोन जे आल्टिमेटलि बिथाङा जोंनि कमिटमेन्टखौ लाखिखो ना लाखियाखै लार्जार इन्टारेस्टआव लार्जार सेक्टराव जोंनि एसटि भेलियानो जा एसटि प्लेन हिलानो जा भारत नेसनेल लेभेलाव एसटिआ मोनसेयानो आरो दिनै मिनाया इउपिएससिआव मेडिकेल इन्जिनियारिं बेंकिं रेलवे गासैबो निट बा नोङो माने नोङो जि एडभान्स जि मेन्स गासैबो दिनै बिथांमोना बे कटाखौ लायो बे लेभेलाव जोङो माने अलरेडि जों गैया जाखासिगोन मिनानि उनाव दिनै आहमा गासैबो दिगजों बिथांमोना डेभलप 600 बोसोर रायजो खुंनाय जे आहम बिथांमोना इडुकेसनेल इकनमिकेलि बिराद एडभान्स इस बार फेस्टिवल और वेडिंग्स के लिए আজি বিতৰ্ক হ'ব ৰাতিপুৱাই এজন ডিব্ৰুগড়ৰ বাগিচাৰ মালিকে মোক ফোন কৰিছে যে মই আজিয়ে ইস্তফা লিখি দিম আপোনালোকে নটিচ মোক দিবই নালাগে মই মাতি আজিয়ে নিজে এৰি দিম মই নামটো ক'ব খোজা নাই যাতে মানুহে নাভাবে যে কাৰোবাৰ হৈ মই ব্ৰিফিং লৈছো তেনেকুৱা মানুহ আছে মই ভাবো ভাস্কৰ বৰুৱাই নিজৰ বাগিচা কেইখনত প্ৰথম ইস্তফা দিব কাৰণ বিধানসভাৰ সদস্যসকলে
মেট্ৰিকৰ পিছত ড্ৰপ ষ্টুডেণ্ট হাইয়েষ্ট এই অঞ্চলত, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পিছতো ড্ৰপ ষ্টুডেণ্ট হাইয়েষ্ট এই অঞ্চলত। মোৰ অনুৰোধ এইটো হ'ব, প্ৰায়ৰিটি বেচিছত ভাগপুৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্লেচমেণ্ট ল'ব লাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ স্পেচিয়েল এফৰ্টত বহুত ছাইডত ৰোডকেইটা ডাবল লিংক কৰা হৈছে। ছাত্ৰাখান্তিৰ ৰাস্তাটো ডাঙৰ হ'ল, বাঘপুৰৰ ৰাস্তাটো বা গোবিন্দপুৰ বাঘপুৰৰ ৰাস্তাটো অলৰেডি কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো সেইকাৰণে একেবাৰে এই ব্ৰিজখন অতি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইভেন পাঁচখান্দি পাৰ্ট অফ লক্ষীপুৰৰ মানুহখিনিও নতুনকৈ যিটো DC অফিচ হৈ আছে, ইণ্টিগ্ৰেটেড DC অফিচে হওক, মেডিকেল ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলে হওক, মেডিকেল কলেজে হওক বা সোনাই টাউনতে হওক, এইকাৰণে জিঅ'গ্ৰাফিকেলি এই লোকেশ্যনটো অনাৰেবল মিনিষ্টাৰটো প্ৰয়োজন। থেংক ইউ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্যগৰাকীৰ লগত একমত যে এই দলংখন হ'ব লাগে আৰু এই দলংখন হ'ব লাগিলে যিটো আমাৰ আছাম ৰেজিলিয়েণ্ট ৰুৰেল ব্ৰিজ প্ৰগ্ৰেম যিটো আছে সেইটো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ প্ৰজেক্ট। গতিকে এই প্ৰজেক্টত যিটো আমাৰ ব্ৰিজ যিখিনি কৰিব লগা আছে সেই ব্ৰিজৰ ভিতৰত আপুনি যিখন ব্ৰিজৰ কথা কৈছে বৰাক নদীৰ ওপৰত, এই ব্ৰিজখন এইবাৰ মানে ছেকেণ্ড ফেজ যিটো আছে তাত সোমাই দিয়া হৈছে। কিন্তু এটা কথা হৈছে কি, এতিয়া মই এটা কথা কৈ থওঁ যে ৱৰ্ল্ড বেংকে যেতিয়া পিডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কথা পাতিছিল, তো ৱৰ্ল্ড বেংকে কৈছে যে প্ৰিফাৰেবলি আপোনালোকে ব্ৰিজবিলাক 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ব্ৰিজ কৰিব। তেখেতসকলে তেনেকৈ ৱৰ্ল্ড বেংকে পিডব্লিউৰ লগত আলোচনাত সেই কথাখিনি কৈছিল। কিন্তু আপুনি যিখন ব্ৰিজৰ কথা কৈছে সেইখনৰ দৈৰ্ঘ্য আছে 350 মিটাৰ। গতিকে যিটো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ নৰ্মছটো 100 মিটাৰৰ পৰিৱৰ্তে 350 মিটাৰ হ'ল। কিন্তু তথাপিও পিডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা স্পেচিয়েল ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে ৱৰ্ল্ড বেংকক যে এই ব্ৰিজখন ল'ব লাগে। গতিকে আপোনাৰ গোটেই বিষয়টো এটা প্ৰায়ৰিটিত আছে, ৱৰ্ল্ড বেংক স্কিমত আছে। Thank you. থেংক ইউ। আৰু কিবা থাকিল? অহা মাৰ্চৰ ভিতৰত এইখনৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টেজ লে কৰাৰ বা কাম আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভৱ হ'ব নেকি? মই মাননীয় অধ্যক্ষ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় আমাৰ বিধায়কগৰাকীক মই কওঁ, অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, যে এইটো ৱৰ্ল্ড বেংকত আমি দিছোঁ। এতিয়া ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা চেংচনটো আহিলে তেতিয়া আধাৰিলা চাব লগে লগে। গতিকে যদি ৱৰ্ল্ড বেংকে চেংচন নকৰে তেতিয়াতো আধাৰিলা নহ'ব। গতিকে আমাৰ পিডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট চেংচন নকৰিতো আপুনি আৰু কিয়? নাই এফৰ্ট, পিডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এফৰ্ট পুৰা এফৰ্ট লগাইছে যাতে ব্ৰিজখন লোৱা হয়। হ'ব, চেংচন হ'লে যাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 82 ৰিকিবুদ্দিন আহমেদ। নাই এইটো চনাই বেলেগ বহুত ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আছে। এটা নদীৰ হ'ব ন, বেলেগ কুৱেশ্যনত আহিব। নদীৰ ৰিকিবুদ্দিন প্লিজ। বৰাক নদী এইটো কাৰণে ছাৰ, প্লিজ। বৰাক নদী। অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা আছে। ৰিকিবুদ্দিন। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ হিচাপে যি তথ্য দিয়া হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়, তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। এক ভয়ংকৰ হাৰত অসমত গৰু ম'হৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে। বিভাগে দিয়া তথ্য মতে এই কথা স্পষ্ট যে যি অভিযোগ আহিছে সেয়া সঁচা। চিণ্ডিকেট জব্দ চলি আছে কাৰণেই নাথাকিলে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ গৰু ম'হ অধ্যক্ষ মহোদয় জব্দ নহ'লেহেঁতেন। মই বৰ আচৰিত হৈছোঁ যে অসমৰ মাজেৰে গৰু ম'হৰ সৰবৰাহ হৈ কেনেকৈ এইটো পাৰ্মিচিবল কেনেকৈ হৈ আছে অধ্যক্ষ মহোদয়। 2021 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে 16,281টা গৰু ম'হ জব্দ হ'ল, কিন্তু ধৰা নপৰাকৈ বা আৰু কিমান গৰু ম'হ থাকি গ'ল অধ্যক্ষ মহোদয়। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ গৰু ম'হ যে জব্দ হ'ল, ইয়াৰ অন্তৰালত আৰু এটা বিশেষ কিবা বেলেগ ধৰণৰ কথা অধ্যক্ষ মহোদয় আছে নেকি? অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰায় কথা আহি থাকে ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা, উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিমবংগৰ পৰা চোৰাংকৈ গৰু ম'হ অসমলৈ আহে, অসমলৈ বাংলাদেশলৈ চালান দিয়ে। শ্ৰীৰামপুৰ সীমান্ত দি অসমলৈ অহা গৰু ম'হৰ ট্ৰাকৰ পৰা কোকৰাঝাৰ জিলাত এক বৃহৎ পৰিমাণৰ দুৰ্নীতি হয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, আছাম কেটেল প্ৰিভেনশ্যন এক্ট 2021ৰ পিছত এনেকৈ গৰু চোৰাং বেহা এনেকৈ চলি আছে। অসমৰ মাজেদি বাংলাদেশলৈ চোৰাং গৰু ম'হৰ সৰবাত হৈ থকা যিটো অভিযোগ আহি আছে, উন্মুক্ত সীমান্ত দি এই চোৰাং বেহা অধ্যক্ষ মহোদয় সঁচাকৈ চলি আছে নেকি? মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যগৰাকী যিটো কথা কৈছে
যে এই চোৰাং যিটো ব্যৱসায় এইটো বন্ধ কৰাত চৰকাৰে যথেষ্টখিনি সফল হৈছে। সফল এইকাৰণে হৈছে যে আজিৰ দিনটোত অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যে প্ৰায় 16,056টা গৰু ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰা হৈছে আৰু 225টা মহ জব্দ কৰা হৈছে। আৰু চৰকাৰৰ এই ব্যৱস্থাটো ইমান ষ্ট্ৰংলি চৰকাৰী ব্যৱস্থাটো লোৱাৰ কাৰণে আজি ইমানখিনি গৰু মহ আমাৰ ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যিখন আপোনাৰ আছাম কেটেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 2021, গতিকে সেইমতে গৌ ৰক্ষাৰ যিটো সুবিধা আছে বা তাত প্ৰভিজন আছে সেইমতে কামখিনি কৰা হৈছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যে আমাৰ মাননীয় সদস্যগৰাকী যে কৈছে যে ক'ৰবাৰ বেংগলৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা কোকৰাঝাৰ এইবিলাক ক'ৰবাৰ পৰা কিবা গণ্ডগোল হৈ আছে নেকি, যে সেইটো বৰ্তমান তেনেকুৱা গণ্ডগোল অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া নাই। আৰু এইটো কেনেকুৱা এইটো কথা এনেকুৱা যে আজি অসম আৰক্ষীক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব যে অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ 4,827জন মানে ব্যক্তি তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰিছে। গতিকে আজি 4,825জন ব্যক্তিৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিছে। গতিকে এই ইমান সংখ্যক মানুহ এটা 4,825জন মানুহ যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মানুহখিনি আমি গ্ৰেপ্তাৰ যদি ইয়াতে কিবা গণ্ডগোল থাকিলেহেঁতেন পুলিচতে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলেহেঁতেন। পুলিচে পুৰা ভিজিলেন্স ৰাখি আছে আৰু অসম পুলিচক আমি ধন্যবাদ দিব লাগে আমি হাউচে যে এনেকুৱা এটা তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিছে আৰু ইমান মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিছে আৰু ইমান গৰু মহ তেওঁলোকে জব্দ কৰিব পাৰিছে। গতিকে অসম পুলিচক মই আজি বিধানসভাত মই ধন্যবাদ দিম যে তেওঁলোকে কঠোৰ হাতেৰে এই গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে চাইছে। এতিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কথা কৈছে তাতো ভিজিলেন্স সম্পূৰ্ণৰূপে ৰখা হৈছে। গতিকে বাংলাদেশ বৰ্ডাৰৰ সেইফালে দিওঁ আসাম বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ সেইফালেও কোনো গৰু বা মহ সৰবৰাহ বৰ্তমান মানে কৰিব পৰা নাই। তাৰে ভিতৰত যদি ক'ৰবাত কিবা গৈছে আপোনাৰ তথ্য যদি আপোনাৰ হাতত আছে তো সেইখিনি আপুনি আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে গৃহ বিভাগে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ঠিক আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত কয় 0 টলাৰেঞ্চ অৰ্থাৎ শূন্য সহনশীল নীতিৰ কথা কয়, কিন্তু গো মাতাক লৈ আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে এটা ডাঙৰ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটো জানিব বিচাৰিম অবৈধ সৰবৰাহ কৰাৰ বাবে গৰু বা অন্য পশুধনসমূহ জব্দ কৰাৰ পিছত পশুধনসমূহৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব যিদৰে গোশালাত দিয়া হৈছে, গোশালাত আমাৰ গৰু মহ এইবিলাক সুৰক্ষিত হয়নে অধ্যক্ষ মহোদয়? আমি কেতিয়াবা চাইছো নে অধ্যক্ষ মহোদয়? আমাক যি তথ্য দিছে এই তথ্যই আমি চাইছো তাত যে গৰু যিমান হিচাপত গৰু জব্দ হৈছে সিমান হিচাপত তাতকে বহুখিনি অধ্যক্ষ মহোদয় বৰ্তমান গৰু কম মজুত আছে। তাৰ তন্নকৈ আমি এইটো বিচাৰ কৰিছে নে অধ্যক্ষ মহোদয়? মন্ত্ৰী মহোদয়, মই অধ্যক্ষ মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম যে এই গৌশালাসমূহ এবাৰ ভিজিট কৰাৰ কাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ক নিৰ্দেশ কৰিব লাগে, কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আৰু এটা কথা, যোৱা 11 অক্টোবৰ তাৰিখে ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰত 14টাকৈ অধ্যক্ষ মহোদয়ক উট জব্দ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ ইয়াৰ ইটা ভাটাৰ এটা বহুকেইটা উট নমৰ দৃশ্য মানুহে দৃশ্যমান। তথ্য কি আছে মন্ত্ৰী মহোদয় জনাব। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ খ আৰু গ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত যেনেকৈ কোৱা হৈছে জব্দ কৰা গৰু মহ গোশালাত ৰখা হৈছে, কোৱা হৈছে 15,178টা গৰু, তাৰে 225টা মহ খালত ৰখা হৈছে, আনহাতে 878টা গৰু জিম্মাত দিয়া হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, 23টা গোশালাত গৰু আৰু মহ ইদৰে ৰখা হৈছে। পৰিৱেশ ভাল হয়নে নহয়? তেওঁলোকৰ কথাটো আমি কৈ থাকো, তেওঁলোককতো আমি পূজা কৰাৰ কথাও কৈ থাকো। সেইদৰে আমি তাৰ ব্যৱস্থা অধ্যক্ষ মহোদয় কৰিছে নে নাই, ইয়াক এই গোশালাসমূহ আমি চোৱা চিতা কৰিবলৈ কিবা ব্যৱস্থা লৈছো নেকি অধ্যক্ষ মহোদয়? মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা মই ইয়াৰ উত্তৰ পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিছিলো। আৰু গৰু মহৰ ক্ষেত্ৰত এটা সাংঘাতিকভাৱে যি অভিযোগ আহি থাকে চোৰাং সৰবৰাহ, এইটো ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিদৰে উত্তৰ দিছে মই সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই আৰু অলপ বহলকে ক'বলৈ অনুৰোধ জনালো অধ্যক্ষ মহোদয়। Honorable Minister. এসে গেছি।
দেখতে পেলাম। হোয়াট ইজ দিস? সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ? ছবি বানান আর এডিট করুন ম্যাজিকের মতো ক্যানভা এআই এর সাথে। ক্যানভা, মূল থেকে ডিজাইন পর্যন্ত। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে যে গৰু ম'হৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ কিবা ৰেকেট আছে বুলি তেখেতে কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে। মই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এইটো কথা কওঁ যে বৰ্তমান অসম পুলিচে কিবা যদি ৰেকেটো আছিল, সেই ৰেকেটবিলাক অসম পুলিচে সম্পূৰ্ণৰূপে কৰায়ত্ব কৰিছে। আৰু কিমান মানুহ যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, প্ৰায় 4,659 মানুহ যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, তাৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি স্পষ্ট যে অসম পুলিচ ইজ ভেৰি মাছ এক্টিভ। আৰু এই ধৰণৰ যিটো কথা তেখেতে সন্দেহ কৰিছে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ কৰিবলগীয়া বিষয় নহয়। আৰু মই এইটো কথা এচিয়ৰ কৰিলোঁ হাউচত যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰথমতে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত 2021 চনত এই গৰু ম'হৰ সৰবৰাহকাৰীসকলৰ ওপৰত যিটো কঠোৰ ব্যৱস্থা নিৰ্দেশ দিছিল গৃহ বিভাগক, আৰু আপোনালোকে সেই ক্ষেত্ৰত অৱগত। আৰু বহুত মানুহে সেই সময়ত কৈছিলোঁ যে মানুহবিলাক এনেকৈ মানে কিয় গুলিয়াব লাগে, কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, এইটো বহুতে সমালোচনাও কৰিছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোনে যি সমালোচনা নকৰিলেও গৃহ বিভাগক কঠোৰভাৱে এই ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ, আছাম পুলিচকো ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেখেতসকলে এইটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দ্বিতীয় কথা, আমাৰ মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে যে গৌশালাত যিখিনি আমাৰ পশুধন ৰখা হৈছে, মানে 15,178টা গৰু ৰখা হৈছে, ভালকে আছে। গতিকে আমি ভেটেৰিনাৰী বিভাগৰ মানুহ তাত পঠাইছোঁ, কাৰণ ভেটেৰিনাৰী বিভাগ হ'ল কম্পিটেণ্ট বিভাগ। গতিকে ভেটেৰিনাৰী বিভাগে গৈ তাত চাইছে, পুলিচেও চাইছে, আৰু পুলিচে চাই তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিছে যে গোটেই গৰু যিখিনি তাত ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পাতি চব ঠিকে আছে আৰু ভালকে আছে। আৰু তাৰে ভিতৰত আমাৰ গোটেই যিখিনি আছে 15,178, গতিকে তাৰে ভিতৰত 878 জিম্মাত দিছে, কোৰ্টে দিছে যে বিভিন্ন মালিকে যেতিয়া এপিল কৰিছে ডকুমেণ্টছ, প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টছ গোটেই কোৰ্টে সেইটো দিছে। গতিকে গৰু ম'হৰ বৰ ভালকে চলি আছে। আৰু আমাৰ ৰেকিউদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া তেখেতে গুৱাহাটীৰে, যদিও চহৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক, তেখেতে গুৱাহাটী গৌশালা তেওঁ জানে নহয়, সেই গুৱাহাটী গৌশালাখন তেওঁ ভালকে জানে। সন্মুখত মানে ডাঙৰ এখন আমাৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত ডাঙৰ কবৰস্থান আছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ। গতিকে তেওঁ গৌশালা গুৱাহাটীত জানে, আৰু গৌশালাত গৰুবিলাকক কেনেকে ৰাখে গৰু। গতিকে তেখেতে ভালকে জানে। তেখেতে গুৱাহাটীৰে, ছয়জন উঠিব MLA উঠিব যায় গুৱাহাটী, পঢ়া শুনা একেলগে। আমি একে স্কুলৰ ছাত্ৰ, কটন কলেজিয়েট হাইস্কুলৰ, কটন কলেজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত তেওঁৰ ছাত্ৰ, ময়ো ছাত্ৰ। গতিকে গৌশালাসমূহত কেনেকে ৰাখে গতিকে তেওঁ জানে নহয়, এইটো সুধিবলগীয়া কথাই
অৰ্কিড প্লাগ খোলা মানুহ আপুনিয়ে আপোনাৰ বিষয়ে যোনে জানিব তেওঁ আপোনাক কেতিয়াও আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ বিষয়ে অসমৰ মানুহে এদিনটো জানিব কালি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে যেনেকে আঙুলিটো এনেকে দি দিছে মইতো শিকাই দিয়া নাই নিজে নিজে আগুৱাই দিছিলে গতিকে আপোনাৰ যোনদিনাখন আপোনাৰ বিষয়ে মানুহে জানিব সিদিনাখন আপুনি ক'ত থাকিব কেতিয়াবা ৰাতি নিজে খোৱাৰ সময়ত চিন্তা কৰিব কালি আপুনি মোক আঁঠুৱাৰ কথা কৈছিলেতো মই আঁঠুৱা নলগাওঁ ঘৰত মই আঁঠুৱা নলগোৱাকৈ শুওঁ মই ধৰি লৈছো আপুনি আঁঠুৱা লগাই শুৱে গতিকে আপুনি নিজে কেতিয়াবা চিন্তা কৰিব আপুনি ক'ত আছে সেই দিনাখনৰ পৰা প্ৰণৱ বড়োৰ হত্যাৰ পৰা আজিলৈকে আপুনি যে ৰাতি শুব পাৰে প্ৰণৱ বড়োক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি আমি মানি লৈছো সিদিনাখন যেতিয়া প্ৰণৱ বড়োৱে যেতিয়া কেৰাচিন তেল লৈ আত্মহত্যা কৰিছিল মাটিৰ কাৰণে অখিল গগৈৰ লগত কেৰাচিন তেল দিব লাগিছিল নে নাই নেতা হিচাপে প্ৰণৱ বড়োৰ আত্মাই আপোনাক কেতিয়াবা কষ্ট দিয়ে নে মই নাজানো আপুনি চিন্তা কৰিব আৰু মই আৰু অলপ ক'ব খোজো যে কিয় ৰাইজৰ মেল হৈছিল মেৰাপানীত এই কথাবোৰ আপুনি মনত ৰাখিব আপোনাৰ এটা কথা কওকচোন মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ মই নাজানো কালি যদি মই কৈ দিওঁ ৰ'ব এক মিনিট আমাৰ থাৰ্ড প্লেছৰ আপুনি জলুৱাই মাৰিছিলে না আপুনি অখিল গগৈ আমাৰ থাৰ্ড প্লেছৰ আপুনি প্ৰণৱ বড়োক আপুনি জ্বলাইছিলে নে নাই প্ৰণৱ বড়োক জনজাতীয় লোক এজনক আপুনি জ্বলাইছিলে নে নাই আজি আপোনাৰ লাজ নালাগে এই ৩৫ লাখ চাহ বাগিচাৰ মানুহে মাটি পাব আৰু এইটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ আপোনাৰ দেহত যদি অলপ মানৱীয় আছে একো নাই আপুনি লাজত পৰিব লাগে আজি এই চাহ বাগিচাৰ মানুহে মাটি পাব আৰু এইটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ আজি চাহ বাগিচাৰ মানুহে মাটি পাব এইটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ আজি এইটো আপোনাৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামটো আপোনাৰ মনত আছে নে নাই বাদ দিয়ক মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামটো মনত আছে নে নাই আপুনি মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামটো মনত আছে নে নাই মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামটো হত্যাকাৰী মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামটো মনত আপুনি মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ নামটো মনত আছে অখিল গগৈ প্লিজ চাইলেণ্ট অখিল গগৈ মাননীয় অধ্যক্ষ শৰ্মাৰ নামটো মনত আছে নে নাই আপোনালোকৰ মহোদয় আপোনাৰ এনেকুৱা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ঘৰত আমাৰ থাৰ্ড প্লেছৰ পিষ্টলটো মনত আছে নে আপোনাৰ আপুনি আমাৰ থাৰ্ড প্লেছৰ শুনক আমাৰ প্লিজ শুনক আপোনাৰ ঘৰত কাম কৰে আপোনাৰ ঘৰত শুনক পিষ্টলটো মনত আছে নাই থাৰ্ড প্লেছৰ পিষ্টলটো মনত আছে আছে নে নাই চব আছে থাৰ্ড প্লেছৰ পিষ্টলটো মনত আছে শুনক আমাৰ থাৰ্ড প্লেছৰ শৰ্মাদা হৈ গ'ল শৰ্মাদা মই এতিয়া চিনি পাব এতিয়া আপুনি মোৰটো শুনক চিনি পাটো ক'লে নহয় চিনি পাব দয়াল মেৰাপানীয়ে মোৰ নামত ৰাইচ মেল হোৱা নাই দৰং আৰু মেৰাপানীত মোৰ নামত ৰাইচ মেল হোৱা নাই মই আপোনাক এইটোৱে ক'লো মই ক'লো আপোনাৰ মোক এতিয়ালৈকে পুলিচে বহুতবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু আণ্ডাৰ পেণ্ট পিন্ধি মাৰ দিয়া কোনেও নাই বাদ দিয়ক না শুনক অকল এজন মানুহকে মই এটাই কথা প্ৰণৱ বড়ো মই আপোনাৰ প্লিজ চানমাৰী থানাত আজি আপুনি জনগোষ্ঠীক অপমান কৰি আছে শ্ৰমিকৰ আলোচনা হৈ আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়
लाइक हो प्लिज लाइक होना हो अननानै बयबो लाइक हो মানসিক ভাৰসাম্য আজে বাজে কথা কৈ লাভ নাই कमेन्ट होआब्लाबो लाइक होलाय अननानै नोंथांमोना कमेन्टखौ होआबाबो लाइकखौ हो दे অখিল গগৈ আজি যি অৱস্থা কৰিছে হ'ব চবে বহক অখিল গগৈ প্লিজ টেক ইউৰ অখিল গগৈ ইউৰ পাৰ্টি আজি প্লিজ টেক ইউৰ সিটস অখিল গগৈ আজি হত্যাকাৰী অখিল গগৈ সবে নিজৰ আসনত বহক 70 বছৰ পিছত মাটি পাবলৈ কৈছো অখিল গগৈ আৰু সবে বহিব নিজে বহক প্লিজ সবে বহক অখিল গগৈ মাতি দিব লাগে হাউচ অনাৰেবল মেম্বাৰ্ছ প্লিজ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰে মই কি কৰিব পাৰিম মইতো কৈ আছো আপুনি অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটাই কথা কৈছো অখিল जेनेरेल केटेगरियाव जेनेरेल पोस्टआव मुं थिसनजानायखौ जोङो नुदों साख्रियाव मुलुगसोलोंसालियाव बा जायखिजाया जि खाबुफोर फैयो जोङो नुदों जे जोंनि गेजेरनिफ्राय सासे बा सानै बेबायदि थिसनजानायखौ जोङो नुदों जोङो दिनैसिमबो एसटि हिसाबै जि केटेगरि थायो बै केटेगरिखौनो लानानै जोङो एसे एनै जौगानायखौ जों खालामबाय थानाय जादों थ' बिनि थाखाय जोङो बयबो सांग्रां थानांगोन जे दिनैहाय मोनसे समाव बै मोनद' जनगोष्ठीनिफ्रायनो बिथांमोननि राजखान्थिगिरि बिथांमोननि अफिसार बिथांमोननि बिउरोक्रेट्सफोरानो जोंखौ गादबदोंमोन दिनै बिथांमोना एसटि हिसाबै आरोबाव जोंखौ गादबनो फैदों गोदो एसटि हिसाबै जोंखौ मुगैयोमोन दा जोंनिनो एसटि जि सार्टिफिकेट बा एसटि जि केटेगराइजेशन बेखौनो लानानै जोंखौ फोजोबस्रांनाय मोनसे थासारिखौ बिथांमोना दिनै लाबोदों समा दिनै डिप्ल'मेसि खालामनाय नङा समा दिनै राजखान्थि हान्जा जुदायै बा आलादायै बेबायदि साननाय नङा ट्राइबेल हिसाबै जोङो खौसेयैनो आसामनि जि डमिनेटिं क्लास बिथांमोनखौ जोङो फेजेननांगोन आरो बे फेजेननाया खौसेयै जुजिनानैनो जोङो फेजेननांगोन जोङो जिखिनि राभा दङ बर' दङ सनवाल दङ थेङाल दङ मिसिं दङ
बा जिखिनि जोंहा 14टा जे जों ट्राइबेलफोर दङ जों जानजि खाफ्रानानै जाहाथे आनकनस्टिटिउसनेल मोनसे जे आसाम बिधान सभायाव थांखि लानो बिथांमोना थांगासिनो दङ बेखौ होबथानांगोन जे मोनद' हारिनि कनस्टिटिउसनेल राइट्सखौ इनफ्रिन्स खालामनानै फोजोबस्रांनानै जे आपार बा उन्नत बा डेभलप कमिउनिटिसनो जे एसटी मोनसे केटेगराइजेसन खालामनाया बियो पियरलि आयेन बेरेखा बियो आनकनस्टिटिउसनेल आरो बे आनकनस्टिटिउसनेल बाथ्राखौ पलिटिकेल गेननि थाखाय बा 2026 जे बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय जा थांखि बिथांमोना लानानै दिल्लीसिम दैथायहरनो नागिरदों बेखौ जों बयबो कन्डेम खालामनांगौ थाद'नाय गैयै मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों ट्राइबेलफ्रा बर'फ्रा राजा लामा रेल लामा मुलुगसोलोंसालि जौमा फरायसालि जोंनि जुडिसियारि बा जिखिनि जोंहा आसाम सरकार बिटिसि सरकारनि बिफानफ्राव साख्रिआवला दङ बिथांमोना जानजि खाफ्रानानै सोमावसारनांगोन गावबा गाव प्लेटफर्माव ससियेल मिडियायाव हायो निउस मिडियायाव हायो सोमावसारनाय आफादफोरजों लोब्बा थानानै जाबायदि प्रटेस्ट खालामनो हायो जोङो खालामनांगोन नङाब्ला जोंनि थाखानाय जि राइट्स थाखानाय जि ओंखाम ओंख्रि बेखौ दिनै सेनो नागिरनाय मोनसे थासारि फैबाय बेनि थाखाय जोङो माब्लाबाबो सिरि थानो हाया जोङो जुडिसियारिनि जोङो मानसि हिसाबै बेखौ जोङो नायबाय थादों जे बिथांमोनखौ जुदि नटिफाइ खालामोब्ला बिथांमोना जुदि एसटी हिसाबै नटिफाइ जायोब्ला जों बोरै गोजौ बिजिरसालियाव बेखौ जोङो चेलेन्ज खालामनो हायो आरो जिहेतु बेयाव लकर कमिटिनिबो मोनसे रेकमेन्डेसन दङ सोरबा हारिया गोदोनिफ्रायनो नैबे ओनसोलाव थाहैनानै बिथाङा एसटी दाबि खालामनो हाया माखासे केरेक्टारिस्टिक्स दङ मोनबा केरेक्टारिस्टिक्स जे लकर कमिटिया रेकमेन्डेसन होदों जे मोनसे कमिउनिटिखौहाय गादबना दोनबाय थादों बिथांमोना बेकवार्ड बिथांमोना प्रिमिटिभ ट्रेड्स दङ बिथांमोना साइनेस टु कन्टेक्ट बेफोरबायदि आखुथायावसो जिहेतु होनो हायो थ' बिनि थाखाय सोरबाया जुदि राजा फोलेरनि होननानै दाबि खालामनो नागिरोबा सोरबाया जुदि बृहत्तर असमिया जाति गठन प्रक्रियायाव जों लिड लादोंमोन होननानै दाबि खालामनो नागिरोब्ला बेखौ मोननाय बाथ्रा नङा मानोना भारतनि संबिजिताव बि.आर. आम्बेडकार मानव गेदेर बिथाङा जे जों गादब जानाय श्रेणिनो जिखिनि मोनथायखौ होलांदों बेखौसो जोङो गनायथि होनो हायो जे जोंहा राजखान्थि हान्जानिफ्राय लानानै सारा आसामावनो मेलेमजिबि बिथांमोना मोनद' हारिखौ एसटी जानायखौ लुबैयो नाथाय जोङो आयेन बिथिङाव जोङो नायनो थाङोब्ला बा जोंनि भारतनि संबिजितखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जे संबिजितनि अबजेक्टिभ आरो बेसिक टेनेन्सआव मा बुंनाय जादों जे नोगोरारि हिसाबै राइट्सखौ एन्जय खालामनो हायो बा जे संबिजिता होनाय मोनथायफोरखौ नोगोरारिफोरा मोनफुंनो हायो नाथायबा सोरबा सासे नोगोरारि बा मायबा मोनसे हारिया बै राइट्सखौ एन्जय खालामनायाव गुबुन जत माने जिखिनि जनगोष्ठीफोर दङ बा गुबुन जि नोगोरारिफोर दङ बिथांमोननि राइट्सआ जाहाथे इनफ्रिन्स जाया नैबे जाहैबाय भारतनि संबिजितनि मोनसे बेसिक टेनेन्स दा मोनद' हारिखौ एसटी हिसाबै गनायथि होयोब्ला बे एसटीआ एसटी भेलि